Эселегим элиңде эркеледиң өмүргө, кадам таштап барасың балалыктан келинге. Кызым, кызым канатым, учукулар санатым, бата тилеп узаттым, бактың менен жанашкын. Аруу асыл таң элең, албейлеген көлөкөй, ата-энеңдин тилеги, бактылуу бол берекем. Кызгалдактай жан элең, кыйбай калды апакең, кылым баскан арт менен кыз узатуу салт экен. Кызым, кызым чырагым, бой тиреген чынарым, айылыңдан аттамын, кайым журтка узадым. Асыл ойдон эми бол, акыл ойдон кене бол, ак чолугуң болгабай, алганыңдын теңи бол. Туруңдан учуп түндүгүң бизден бөлүнүп, барасың эми кайын журт күткөн куттуу үйгө. Жүрөгүң менен жакшылык тилеп кабыл ал, өз үйүң ал, өз үйүң ал садага. Барган жерден так тапкан, бала таппак тапкан, келин болгон ыймандуу, айылыңа бүт жаккан. Кайрылыштан суу алгын, кайненеңден дуу алгын, кабагыңды бүркөбө, кайын журтуң кубансын. Барган үйгө кут болгон, босогоңдо бут болсун, көшөгөңдү көгөртүп, алган жарга жуп болгон. Ар тилектен эми бол, акыл ойдон кене бол, ак жолугуң болгабай, алганыңдын теңи бол. Кызым, кызым чырагым, бой тиреген чынарым, айылыңдан аттамын, кайын журтка узанын. Kurbu dostlar bugün uyga kelgile, ошол күндү дос күнү деп билгиле. Силерге деп багышталган дастаркон, батаңарды бергиле, батаңарды бергиле. Ырдап билеп такыр билбей тынышты, кызу күлүп тынбай ичип кымызды. Ол туралы достор алтында яштар, ошол бизге ырыскы, ошол бизге ырыскы, ошол бакыт ырыскы. Бүгүн достор чечилели сыр айтып, көңүл ачып өлөң айтып, ыр айтып. Балдарыбыз ойногону күлгөнү, бизге ошол зор байлык, бизге ошол зор байлык.
Aksakalın jaykaltıp, ameleceğim ulpumdup, kız uzatı toyga gelgen aziz meymanlar dönüşmeken, oşuma bugün gelgenler, o minni pata bergenler, Bişkekimden gelgenler, belli pata bergenler, Akşukarga gelgenler, Alkap bir pata bergenler degende, bir şandı kolca koyuşu koştuğunda. Assalamu alaikum. Жигиттери акчалына уктаган айымдары түз жолунан чыкпаган, туугандары тойго келип моминдик бири-бири кучакташып жыктаган, укканыңар табаданын ырсактары, амансыздарбы улуу элдин урпактары, кутмандык ушуга келиңиздер мен туугандар. Assalamu alaikum abilesi mamam ya. Gazi kurbanlarına kıymaydan sağlamdı. Rahmanur Rahman, biz Hazretleri birinci Riyollarda Kırk sorunu çakırış belgili Riyollar biraz topluluğu açtır, topluluğu özünce bir belek bekçegi menen kadan saltı menen geliriz açtır. O zaman biz Riyollarga biraz ruhsat berip turalı. Albatta, ağa sen kutmanaga kelген meymanlardын көңүлдөрүн ачалы, маанайларды жазып bir өзүбүзгө тең күч алып алалы тойдун башында. Анда урматтуулар, Барпадабыздын көзөр кызынан келели, кол чаап турган меймандарга bir белектерден берет жигенде. Бетчи көзөр кыздар. Göz alırız. Her kim ayta tüygönün, akılına tüygönün, aşık bolup setadı baydan arasa çolda жүрgönün. Men da belek bereyim, kol çapmayla oturgan meymanga, siz da belek alыңızda, gülmeyle turgan ağatay. Biz jönele oturganlar da belek bereriz. Bugün sizler kalağanday oturumuzlar, kalasanızlar kol çalıp, kalasanızlar kavak salıp oturumuzlar. Ayıplar kol çapmadan kapiriz. Çöp! Meymanдар, маанай жакшы. Dileyeceğim Turat Bakay. Bir kol menen kol çalıp, bir kol menen balasını karmap, bir kol menen tamak çevatkan ekörünü gördüm. Aylarından jet albay, arasa çolda жүрgönün, men da belek bereyim, balalı bir neçenge, siz da belek alыңızda. Sen tördön akkerkesin aptele. Bütkeler, beş on akker bol. Balam, balam, can balam, aylanayın sabaram dedi. Ben bu jartı gördüm bir kol menen kol çağıp, bir kol menen tamak verip, özü de tamaktan algı yürüyordu. Burası sizge. Balam, erteki gelecek deydi. Rahmat. Anlarmakla biz Güyonlar'da biraz karmaptalı, Güyonlar toplanıp alıp gireriz olacak. Kızınızlardı, ay çıraydı, ay kızınızlardı. Törürdüğü, toyurduğu tosalınızlara. Örgücü, atkanıcı, madaniyatlı, mıhtı hizmetkeri, Aydılı, Aygerim Rasul kızı. Bana meymanlara uğur gelirse orunduktan turup alakanlarda kızıl çağla. Ay day sulu, ay kızım, bana koy. Arabayların bir kıymalı, biçi kızım, mahabadın sen, mahabadın sen. Aydan düşkün, ay kızım, dersin kalan çırayına ne, çırayına ne.
Aytırgan kızımızdan bargan жерден бар тапсын. Байқатпай жүріп ұрдаған бейшелерден сыйқыры бер, сыйқыры бер. Елден жұрттық Жайқалған өмірімді көзіңнен мөлдіреді. Үкір жаштың күлімі сүйіп ерген, жүріп ерген көңілді жүрегіңді беріп ерген. Ай қызым, ай қызым, ай қызым менің, жүріп ерген көңілді жүрегіңді беріп ерген. Ай қызым, ай қызым, ай қызым менің, жүріп ерген көңілді жүрегіңді Olçalar olsun. Ülgülü, ıymanda uygulu olsun. Ayger'den Rasul kızı. Çoğun Rasul biliriz. Orlarımızda, yapımızlar, motorumuzlar, toğanlar kalbası bizge söz deyip, motorumuzlar, aziz meymanlar, ar türlü dağından olsun deyip, Aytırgan kardeşimizin kurulu kızlarına canına gelinizler. Yollarda biraz toplalıp, kişiler kızımızın kala saltı bilen gideriz. Dayandan başlıkla birlikte biz mümkünçülük verdik. Ağacın mutlu orunluklardan jay altırımızda bir meymanlarını sıralalım. Ata ene bardığından ıyıksınlar, Ата ене бардығынан тұнопсыңар, ұлым қызым деп мерім ет бөксөрдігін. ата ене бардығынан ұлықсыңар деп той басшыларын шақыралы, той ұзлатып беру үшін. Абдислам атауымызды шақыралы. Айтырған қызын атасы апакесі Диллара Межекеуізге бір қолча қойыңыздар туғандар. Тойдың бақтылы ата-енесі. Мақсат тілекке жетіп отыруша тұрматтылар. Пайғамбарымыздың айтқан хадисі бар. Ене разы, елі разы, бейіш енелердің таманның астында дейді. Мақсат ажы ене, келіңіз. Сіздің ақ батаңыз біз үшін манилі. Шөңіліңіз. Мақсат ажы шөңіліңіз. Орнына барамыз, бірге барамыз. Kutlu'nun boyuna kurmak azın sayına. Paşa'nın boyuna baktığın olsun sayına. Kurduğun atının olsun başına bakın kurdu. Teyzemizde de soğuk olsun. Kuarına ruh basın, rızkara veren basın. Mertebe ruh basın sana kararım. Kızım ağzına yeşil kutlu, mavi tuttu. Bugün karşı gelin olsun. Aynı takayın, silahım. Tuğanın sütüne olacak. Gelin basın, büyüyorum, жақсы gelin, sırağın, жақсы gelin basın. Bargan büyük çocuk basın kızım, berekeye çocuk basın kızım. Bargan senin bay basın, çaynayanın bay basın kızım. Gelecekte baktığını birbirine toplumlara tüm bakmalara bütün örtüyorum. Baktığını ballar tıralsın, baktığını ballar bağım detmiyor ona kızım. Bakıp da bölünsün. Uzun ömürlesin. Nelere çeviriyorum, kaybediyor. Gelecekte kaybediyor buna balları. Kızım, artık kansız kaldırma kızım. Atan annene kaldırma kızım. Kansız kaldırma kızım. Enine kaldırma kızım. Tündük boyu ortağım. Tündük boyu ortağım. Karamına çocuklar bana geçirdim. Gelecek boyu ortağım. Tündük boyu ortağım. Artık dergi gibi olsan geçirdim. Bükümle geçirdim babamı. Uzunların nasıl attım? Kulağına tüy var, yüreğime. Kulağına kuyu var, yüreğime tüy var babamı. Ezen batırışlar da sonra olsak olsun. Sürekli yediktesin. Ömrüm uzun babam bakmıyor bana. Doğru söylüyor, öyle seviyorlar. Orada dergi. Amin.
Sizin yaşınızda belsiz, sizde ağacı olup ama Kuday'dan nasip ettin. Ата сени ар качанда бийиктикке жүрүй турган киши. Ата ким туугандар? Сен 1 километр алыска таксиде барган убагында мына ошол акчаны табуу үчүн 10 километр алыска жөнөй турган киши. Ата ким? Ата айтканына келе турган. Керек болсо сен үчүн жүрөгүн да аянбастан бере турган киши. Мен ойлойм туугандар, бүгүнкү тойго жалаң атасын сыйлаган инсандар келди. Анда келиңиздер, агабызга той кут болсун дейли. Той ээсине алаканы бир шатыр колду чабала, биз микрофонду сыналалы. Артист Ламака! Көп болсын той. Assalamu alaikum. Бүгүнкү биздин көптөн күткөн кубанычтуубузду тең бөлүшкөнгө келген меймандар. Бул күн биз үчүн көптөн күткөн күндөрдүн бири. Себеби ар бир эле ата эне уулду таап, ошол уулду жакшы окутсам, жакшы тарбияласам, кийин жакшы жерлерден келин алып, кызымды жакшы жерлерге берсем деген ниет менен бага көстүрөт. Бүгүн биз ошол көптөн күткөн күнгө келдик. Айтылган кызым сагайтарым барган жеринен бактап, күйөө бала экөөң мына турмуш жолуна аттанатасыңар. Турмуш жолу оор, кыйынчылык күндөр болот, сүйүнүчтүү күндөр болот. Сүйүнүчтүү күндөрдө сүйүнүчүңөрдү бирге бөлүшүп, башыңарга кичине кайыр түшкөндө, капа болгон күндөрүңөрдө экөөңөр бири-бириңерге жөлөп калып, таяктуу болгула. Кызым эми ушунча чоңойту, мына бара турган жериңдеги атаңы, энеңи бизди кандай сыйласаң, бизди кандай урматтасаң, уруксат беребиз, бизден ашырып урмат сый кыла бер. Биздер кандай барган жериңер бактап кызым. Ушунча өмүрүңдүн бир бөлүгүн бизден өткөрдүң. Ыраазы бол, урушкандарга. Çok rahmat bol çarpağımızdan tuğada. Kanday sonundan da karışmanlar. Dilaram, Ecem şu kol çarptırmışlar var. Altın aparken men düğünün apam neden tanısam, men apamdın köynegününü tanımam. Tiri olçu köynegününü güldürür, kol çapkanda bacırayıp açılgan. Tiri olçu köynegününü güldürür, güye olalı bulgundu bacırayıp açılgan. Baktımı enem üçün bir alakamda kız uçağı koyudan dolanlar. Oğuz olsunlar. Hoş gelingizler, urmattуу биздин жакшы санаалаштарыбыз, тууган уруктарыбыз, кудалыйларыбыз, жакын досторубуз, бизди жакшылыгыбызда дайыма бирге болгондорубуз. Ушул биз силер үчүн жайган дастарконубуздан таамсыздык, жакшы көңүлдүү отуруп кетиңиздер. Эми мен ушул кызым айтырганга каалоорум, дайыма маанайың ачык болсун. Эч качан көңүлүң чөкпөсүн. Дайыма кайын журтуңду, өз журтуңду сыйлагандай сыйлаган кыз болуңуз. Өңгөн өскөн жердин кызысың кызым. Бизди эч качан уятка калтырбайсың деп мен ишенем. Rahmat, kol çarpağımızlar. Kanday sonun tilekleri oldu. İslam adam aytıdı o, bizden dağı ötkörüsüyle apağızın tilekleri, çoğun evzin apatası kabul olsun, kudanızlar kut olsun dedi toylarına. Rahatsızlık bildireriz. Rahmat. Rahmat, sizler izzatda bolыңыздар, биз эми кызматта бололу. Biz kütkön bu yollar 40 çorasından daha gelip kalıptırıp, hurmattуу, aziz meymanlar, erkek üye olanızlardı, erktүү üye olanızlardı, tosu olanızlar, ermek jigitti, jalpı joro joldoş 40 çorosu bilen üye olanlar.
жігіт мынакей. Мейманды үйлі олыңыздар. Сүйінен гүлі, сүйінен символы бұл роза дейді мынакей. 99 роза бен, ой, мен балдарым менен бірге. Ол жағыңыздар, рашылықты жастар ортаға келіңіздер. Жалпы елі жүргісін бір 3 жолы еліп жүгініп қойыңыздар. Қырғыздың жігіттері аталарға, апаларға, олуларға ғана башы егенде деп айтыда тұрмақта. Қараке, жалпы тойлер үшін, жалпы меймандар үшін бір 3 жолы жүгініп қойыңыздар. Құдай жалғасын. Құдай жалғасын, елден жұрттың батасын дейсін. Çoğun rahmat, baklı uylarında, ana çoğulları çoğu dostlar, kutlu orunduktan kıt çoğuna orlarınızlar. Tördün körük olunuzlar. Seni tüyüm senden ötken babamda seni sıyılı sesi. Biz bu jaka sıyılı, kadırlı, İslam ağabızın жалпы туған жұртын чакыралы. Башкача айтканда ай турган кызыбыздын ата журту. Ата журту жана түп тағалар жамааты чоң чакыралы. Албетте ата журт жамаатын баштап чыгат курсан табабыз. Эркингүл эжебиз баштаган ата журт туугандары. Адап тағабыз, бахап тағабыз, Гүлнара эжебиз баштаган түп тағалар жамааты. Ислам агабыздын тага журт туугандары чоң келиңиздер. Ата журт. Olsun, rahmat. Havalardan ulumat başlayla gelingizler. Assalamu alaikum. Tuğan uruklar, udar-udarıylar. Bizden bugünkü yaşlı santaratlı toğuzda yaşlı sanalaşmağınlar. Bugünkü kandızatı azeri doyuna bitkelişler. Ben kızıma bileni kalır. Dil solu için olsun, ömrü uzun olsun, vaktılı olsun. Oşol uyga barıp çıtaran adamı kutluğun adamdan olsun. Oşol uyga kut dirgizgen adam olsun. Oşol uydun suyuncu kızın aylarsın. Kıyağlar bizge uğur olsun. Ökönün karmasını hiç kaçanını bilmesin, baktığımız yaşadan görmeyeceğiz. Rahmat, ecelerden gelingizler. Саламатсыздарбы, ушул салтанаттуу кеченин 2 жашы анан ошого күбө болуп келген коноктор, биздин суйлуу кудагыйларыбыз, баарыңыздар жакшы келип алдыңыздарбы? Менин азыр Оз Садагулов укам менен келиним Ысыбай менен Дилара ушул кызды Сарооз балапан кезинен бапестеп эркин өстүрдүңөр аябай. Ушул азыр эми өз уясынан учуруп töөлүктү алтын туурuna кондурган атасынар. Ушул töөлүктү алтын тууру бекем болсун, өмүрү узун болсун, балалуу чакалуу болсун. Эми азыркыдай, эми илгеркидей бул турмуштун келин эзертеден эрежелери азыр катаал эмес, татаал эмес. Ошол мен айткам кудагыйлар өздөрүндөй кылып, өзүнүн кызындай кылып бапестеп бактап алат дейт. Анан кийин ушул азыр күндөр өтүп, ай үйлөнүп, жылдар учуп, кайра келет ушул кез таяталап, тайнелип, жыймайса балдарынын бактынан бас болуп, ошол кезде небере жүр, ушул кезде небере жүр жетелеп. Ошондой эле мен апама эме кылып коюн. Любой жерде дайым мен сиңдилерим ушуп атат баягыдан берчи, бул ата эненин 2 жашка калуу депчи. Мен сөзсүз апамды айтып кетемин. Апам бойдон кысып, бойдон азмаз кысып эле койбосо баары жакшы, тегереги төп келишкен, теги таза, түбү тунук, кең бейилдүү, тең кейилдүү кеңешчим, акылманым, асыл адам, тойдун көркү, төрдүн көркү, ак элечек, ак жоолукчан периштем, отурасың өмүр тилеп, бак тилеп. Ушул доор, ушул урак, ушул мезгил, ушул бизге каниет. Анан кийин ушул туугандарым, бек туугандарым азыр эме кыла койдум эле.
кемибесин, бир туугандарың, бир тууганың кемибесин, түгөл болсун, түгөл болуп барабыз. Алыстабай ынтымактуу болсун дайым арабыз. Кошулушуп күйөө келин, неберелер эжесиңди, агайынды 2 жашка баарыңарга бакыт тилеп калабыз. Ошол менин сиңдим, назигим, сулуум, ошол айтурган назигим, Ермек акам турмушуңардын көрдүм кызыгын.